ndasefura nakaza nsefura sinokubwira nakazamwa akabido k'amazi seki kugira ngo wa muriro mu nda ndebe kushira aravuga ngo Imana imbwiye ibintu bibiri kuwa kane saa 3 z'ijoro uzoruka ifanta bamwe ya sitro saa 6 z'ijoro top uzabagwa saa 5:55 wa mkongomani ati muziki turirimbe kwa dufite indirimbo yinga musifu ni Mungu wetu kwani yametutendea mema tutamusifu tu aliyatoka juu shangilie ni Mwokozi wetu turaririmba tugeza saa 5:59 twama tubona ubutayu ngo pwa ikitangaza cy'Imana urijana ugwaye nama twari kumwe n'abandi bantu babiri bari baje kuntega tujane tavugana kuri televiziyo online nuko abavyumva nta kibazo kala kunandi bantu babiri twari tujanye nabambwira sister turaganega nawe ukuntu wagumye kumpaririza ntitwojana nawe uriya Ibrahimu yigeze gusigasa Imana ngo ngusige Loti nibwo umusiga ubwende nibwo nzovugana nawe Ibrahimu asigase kubera gusa kumvira Imana mbwira sister sasa gabo bivanye n'ukuntu mama na Imana yawe imeze titwojana sigara hano nzoza ngusange hano twizera mfite ko ndabona kudahuye n'ukwawe none ga mwana wa mama iyo usigaye hano nzogusanga Imana no mwijuru iramanuka iramwumvisa ko asigara ndurira turagenda twagurutsa bwije nko masaha moyo umva umugambi w'Imana nayisanga ko madizi bitera iminota hejuru 45 arasiga nk'iminota 15 ndari namanurira tuma tugenda turara makobora sinokubwira nagiye mu karoji ndaryama na karoji narayemwe ni kwa Adela nawe ahijya yanje ni wa Adela yarafashe nawe kijyama ndasefura nakaza nsefura sinokubwira nakazamwa akabido k'amazi seki kugira ngo wa muriro mu nda ndebe kushira Adela ndara hejuru umva kandi yarafite umwana yarushe ariko ndara hejuru ambwira ngo wa mwana ugiye namubwira ngo ngiye ku bitaro he mu Minembwe teso Minembwe bitaro ndamubwira ati ngiye ku masengesho arambwira ngo niba ari ku masengesho uzokira ndabwira Imana ati Imana ushimwe ko kubuhanuzi bwa bugenda buvugwa no mwibarabara mpangenderamo Imana ikagenda ivuga arambwira ngo kwizera mpangu bonana uzokira ntiwamubwira ivyo wahuye navyo ko ari isumu sinigeze mubwiye gusa gusefura ndamubwira ngo sugiye ndamubwira ati ngiye ku bitaro he mu Minembwe bitaro ndamubwira ngo ngiye ku masengesho arambwira ngo kwizera ufite uzokira andara hejuru Adela ubwo gasindarya nta kijumbaga nashakiraya ntiwakira shakiraya ntaco c'indofanye nikibasha gwazaga ngo n'indofanye ikiraye ntaco nabonye ico gusa namwoye namazi namwoye amazi sinokwe kandi gase nakazamwa amazi ariyo yose nakazamwa amazi atetse cyangwa kinjo buraca mu gatondo kuma dufata urugendo turagenda twasuye kurara kuri Mogera none zara yanyishe niko nagense furi barabara ryose nafuye sinokubwira ko nari umuntu Adela araza dushitse aza gushaka ikirayi arakizana agiteka arampeza ndarya imwa n'amazi inza kumva nyene merewe kaneza mu gatondo kare nibwo kwa dufata safari tugera kwa Murima bankura Brancard baranzamukana ndarenga mu Minembwe urebe kuva kwa Murima no gushika mu Minembwe abazi kugenda bazagenda nka masaha 3 ariko twe twagiye umunsi wose twashitse mu Minembwe saa 3 z'ijoro kubera twavuye kwa Murima saa 2 urumva ko nari umugwaye arugwaye nari ngwaye ubwo nashitse bampa amazi ndoga mu ijoro ryo kuwa gatanu ndoga niposho ndirwa ngaho kuwa gatanu nihinga mu gitondo nibwo ninjiriye kuri Njangwani ubungubu ntikiri Njangwani yahindutse Kanani nija gusengerayo nawo nyine sanga bazi ntaye zuko nigeze kuba ikimeme nijwa abwirije umunsi ndabwirije ndi kuri plastique nkingi nishaye ndabwiriza mbabwira intahe
turasohoka bazase igitondo n'umugoroba naje babwirije igitondo n'umugoroba kwa mbere mu gitondo tuzuka tugenda tuja muri Nzovu kuva muri Minembwe centre no gushika muri Nzovu na hantu mutuzu kugenda neza yo hagenda amasaha 2 ariko nje ntagiye umunsi wose twashyize nko muri Nzovu nka saa 2 z'ijoro saa 3 tuzaje kujamo Nzovu Imana yakubwiye ko uzokirira Nzovuga ko nifite urugendo kuja muri Nzovu no Imana yo kurega itangaza tutarashika ahantu mu biziba bzefu kwego twashiye ku kabingo harantu abantene bagukunda bahita waje kumanuka muri kandi bari Karongozi waje kumanuka muri Karongozi ukukira mu biziba bzefu dusanga Imana arahungu batatu Imana yatumye irebwe ngo mugende muhagare ku musozi ngo ari umuhungu uza gucana witwa Kofi ngo uwo muhungu mu mutege mushitse muri Nzovu abahungu baraza hari abantu bazi kumvira Imana kandi Imana irashavuga abibwira ko Imana itazivuga Imana izivuga kandi Imana zivugisha abayo amen bana sifuye sana Imana buri ndiyo uvugisha umuntu utari uwayo abayo niyo bazi ko Imana izivuga abatari abayo niyo basanga bapinga ngo Imana ntizivuga ngo Imana ngo se yovugishiye Imana irashavuga uzanga ubikunde Imana irashavuga uzemere cyangwa se ubiyakane Imana irashavuga uko yavuganaga na Eliya na Mose niko kivuga n'ubu ngubu yarivuga ngo nyitwa ndiho sema amen ndiho uko yari kera ngo none umunsi ni kwiri ntabwo irapungukirwa ntabwo kuvuga kwayo kurashira irashavuga n'ubu uko yavugaga kera gusa abantu bopungukirwa n'imbaraga imbaraga zikabashirana umwuka w'Imana ukabavamo ariko bafite umwuka w'Imana Imana irashabaganiriza kandi birashavugana n'Imana kandi Imana irashakora ibitangaza ibanyuzemo Imana ikabitiza sema amen nukuvuga ngo sanga abahungu batubonye bahise batwitanga ruguru rukuntu babaza bitanga bashisi ngo muri bande muvuye ko murajahe kandi ngo twari kumwe n'abantu vrema batopfa guhagarika babagabo benye navuze bahita bavuga ngo muri bande turavuga ati turi bande nimutwibwiye baratwibwiye baratwibwiye ati namwe mutwibwire nabwo ati banyita Ruberange Yodani izina rya Kofi mu bwoko bwacu zishaka ko kumvikana nabi n'ijya bakongomani ba Kofi Olomide bari yakicasa barabamizisi none naryumva nari kameme ko mukozi w'Imana nyitwe Kofi komasava kuko nye n'ibintu bitumvikana ego cyane none umuhungu umwe ahita ambwira ngo se ntarindi sinugira tisaba abantu ruguru gicogara atanga kuba nk'ikibande abantu cyo bazavuga bazi mu kwica abantu timbiswa niko nese mvuga mu mutima gari kwa pana kukana ntarindi tinyabuna ntarindi ariko Imana nibwe ngo umuntu azaba turusi Burundi ndababwira ngo mvuye Burundi banyita Ruberange Yodani siga ka Kofi none bakumva Burundi ariko Kofi ntirirasa uko Imana yababwiye ariko hari abantu ikimenyetso cy'Imana Imana zivuga Imana yakubwiye ibintu neza apana bizabindi zo kuzana gusanga gutya ikakubwira ikimenyetso neza ariko umuntu azagenda ashize amanga uzamubwira umuntu ukazamusatura ukamubaga iki ndukizi umuntu azayamahwera Imana zivuga neza cyane ni gitangaza ni ibintu byiza mu buzima ntarabona ndabwira ngo ngira kandi kazine bazanyita kagatazirana bazabanyita Kofi bakubise zakira ibitre hari ku musozi barika mu mizi y'umusozi mbona barazamutse abantu basaze nino zina rya bakanze niyo bakacumva Kofi ubwo ngubwo nibwo bahise bazamuka bama batwaka amashakoshi turajana tugenda nta kindi twage tuganira twamo tuganira igitaramo turambuka mu biziba byefo turazamuka dushika ahantu kuyana se rya Methodiste hari umwarimu witwa ngo ni Muronjwa iso umwana aba mu Ngagara muri nefu ngo ni Bihozagara isa aduza amazi yo kumwe Imana imumugisha amen turazamuka turagenda za Nyagishasha tugera kuwa Gihuha turamana kuwa Gihuha twikira muri Nzovu dusanga abandi bagabo babiri bavuye ku ndondo zino za Kanono za Uvira zino ndondo za Uvira dusanga baje muri Nzovu ngo Imana arabwiye ngo mugende muri Nzovu muzahurira n'umuntu witwa Kofi vuye Burundi muzomusengera azokira ariko Imana utangura kwizera ko bya bindi Imana yavuze bishobora kuba ari byo Imana ni gitangaza je muntu uzavuga Imana ngo ntizivuga sinzi ko tuzohuza
nashaka azobimpishe ndakabimbwira hazo umuntu uzovuga bayumbe nabi akavuga abanyamasengesho n'abashanga bakoze Imana nabi uzompishe kuko tuzagirana intambara itozoshira ni kandi izoba isigiye kurimbuka indi Imana izogwana niyo tuzogirana niko ndimo kumva kuko tuzogwana nawe ahadi mwisho nikufukishe kumaye kwambutsi wanyu utahe kuko turi w'Imana uzabura umusambuzi kabisa Imana yo mwijuru izivuga kandi izikoresha bayo nga kujya isa umuntu azamenya abana be kandi abana bazamenya se takunda etasi nukuvuga ngo mbasanga muri Nzovu none twatumaze kubigikundisha abantu bagera ku munaniga barindwe ubwo ngubwo turinjira muri Nzovu babagabo twasanze amaze guteka ikawa bicaye babaganira abasaza ni beza baruguruma Imana ni gitangaza turinjira muri Nzovu arantu amazi kabiri rimwe riri imbere irinde riri inyuma je narushe shikira kuzikorera inyuma abandi bagera ikombe baguma kwibigirana baravuga ngo suru uri inyuma ninde nabwira ngo banyita uruberange Yodani baje bahungu bamabaseka ngo vuga mashi nuko ariko akabayumbi nabana bese nabamvuga ati ngira kandi kazi nazanyita kofi haba gitaramo cy'ibimuri bamwe batori bimuri barazunguza igitaramo kirakomera barazunguza ibimuri tugazanga saa 10 abantu basaze baba ikirisi najabata nijyo byabatangaje nuko igitaramo kira saa 10 turaryama turaruhuka ka saa 3 gutya nibwo haje umufurero waruvuye mu gitumba yaraye mu kabanjo iwe yaturusiriye yamuvuga ngo nandi kofi ngo se ngo ninde kofi ariko imbaraga z'Imana itangaza ngo ninde kofi none nabashire kubakoresha ngo ni jewe none ngana nimaze kurimenyera keraga barimenya abantu yamaguruka avira ku muryango yamaguruka nsimbira munda kandi mundanje nta muntu wakoraga nukuvuga naje ubwanje sinagendaga ngororotse nari maze kuba umusaza nakazagenda nunamye singororoke kuko munda hari hararabitse arasimbira arasenga hane imirimo musifu Mungu wetu ngo kwana mitotende ya mema ngo tuomba baraka ariko Imana ni gitangaza Imana agera kwandika ngo wagonje wapona ifofu waona yamaguruka araguruka yamasha araguruka amabati aramubisa arazamukira hejuru aja mu biti hejuru nibwo bwa mbere ni kubona umuntu wagurutse so twumva ngo bango bakamburisha baragurutse bande bagatako n'abandi ariko umunsi nabonye umufura araguruka araririmbira hejuru turasohoka araririmba aruruka ntigeze uruka ngo yikubisasi ngo ti yamayururuka neza nk'umuntu utaye intamba aravuga ngo Imana imbye ibintu bibiri kuwa kane saa 3 z'ijoro uzoruka ifanta bamwe yasito saa 6 z'ijoro top uzabagwa nanje kantu karaza kabanebwe nivyo kajya katoma tibi bintu kuruka noruka ariko kubagwa jamais ça ne peut pas exister tibishobora gukunda ibi bintu utavuze munyuma ndaturabye kuko twarega no mafungo kuwa gatatu kuwa kane saa moya saa 2 saa 3 top kubisikirutse hasi kugenya Imana bivuze bisobe ibintu nibiki abari najanye telefone y'umukobwa ni mutamuriza ngenda muri Amerika mushiko kwa gasore ara mafoto nane arafotoye munyuma baza kwiba carte memoire twara tutaragira capacité yo gushira ibintu kuri Facebook ariko imbambwe y'indangiye abantu baboje kubireba ariko marerezima bizere Imana munyuma ndaruka saa 4 saa 5 n'iminota 55 wa mkongomana timubuzuke turirimbe kwa dufite ndirimbo yinga musifu ni Mungu wetu kwani yametutendea mema tutamusifu tu aliyatoka juu shangilie ni Mwokozi wetu tuomba baraka na mvua ya mbingu kuizibitisha Injili wagonjwa wapone vipofu waone wapate ubatizo wa Roho salina noneho iyo ndirimbo turayiririmba tugeza saa 5 n'iminota 59 twama tubona ubutayu ngo pwa buraka
aha twatubona ni nijoro ntabwo ari kumanywa burakara tubwira ngo muhumure ntimurabona ibintu ati nibijye Imana yavuze umutima kamakasa tibi bintu uzoba ari byo ndabagwa ukunda ibintu mpambo nani kuzabigenda apande ngo munzoze imbona nkubone apande ngo nari ko ndota mutegere neza hano hantu sinari ko ndota nari ko mbona naya maso n'abantu bari bahari sinari nje nyine munyuma ubutamaze kwaka sasita top mu kadomo mubona umuco utafise aho uvuye amuha gusa ngo point nta matara muri nzovu ikintu twari dufite gusa ni umuriro n'amatelefone yari yazimye abantu bajya basaza bafite tuno toroshi two mu maboko nako ntitwobo umuco munini ngo hatse umuco tutaza aho uvuye ntihora kumenya uturutse abakubona ko umuco gusa wakubise sasita mu kadomo hamanutse abantu bambaye ibintu byera imbona nkubone gutya baramanuka bamashe ngo kofi ti press kofi press abo bantu bari bambaye ibintu byera bari bambaye ibintu byera bari abamarayika baramanuka ndababona imbona nkubone baravuga ngo kofi ti press gatatu bari kwambaza ikintu gatatu tireba kurabona ati gatatu ikintu cyose ni gatatu bari kubambaza umwe arafite inkota zibiri imwe ndende n'indi ngufi undi arafite igisani gifundikiye undi yarafite igipepuzo kintu bazapepuza batatu abandi bari batuzungurutse bafite ingoma n'ingunga n'amapendo babari imbandirimo ngo musifu buri atavuga ngo Imana sindimi zose nibyo Imana indirimbo y'igiswahili bakazayirimba abandi bakambaza kumva ko barambaza tukavugana mu kinyamurenge kuri Imana izi kinyamurenge izi kizuru izi cyongereza izi gifaransa Imana ibi byose izi n'izindi mvugo tutazi ko ziba niko je ndi mu gutekereza muri no minsi ndi mu ganga izindi ndimi cyangwa se imvugo Imana yaduwishe tuzoshika mu ijuru tukavuga tugahurira hari urundi ruvugo tuzosaga mu ijuru tuzohurira twese ikavuga ngo iyi mvugo niyo yaje indibane mu ijuru tuvuga mwakaza muvuga nani narashatse kundu gusa mutawanyika ariko hari undi rimingira gwanje kuryo bazavuga ngo hari indirimbo y'amusuzoririmba ngo ndirarepetwa ngo nimba tenare ngo ntabwo tubizi ngo nimba ari baze ngo ntabwo tubizi ngo isho gusa tuzi ngo nuko iyo ndirimbo izoririmba ngo ni indirimbo y'umwana w'intama ngo izoririmba bana sefiwe amen munyuma arambwira ngo zamura ihuzo ndazamura tireba neza umwe ari gutyo ufite igipepuzo ngo abantu babaye mu murigi arakantu bazapepuza gutya abagore nyine abangaba bagize mirire myiza cyangwa se bagize bafite bazashaka kugira nk'ibyuye usanga bagifite ngo makanisa baguma kwipepura icuye nikarya yarafite ashaka kunjyama kugira nyicare nka wari ufite inkota aramubwira ngo reka kumwicara icara kwegamira kuko no kwegamira iyi ntebe ticara kwegamira kugira ngo azovuga ibyo yabonye neza n'amaso ye aricara ndamwegamira zamura ihuzo arambwira ngo itegereze neza kugira ngo uzovuga ibyo wabonye bajye bantwara ko mu butayi bose bari banzungurutse barababwira ngo nimuzunguruke baranzunguruka ababareka babaririmba andimo ngo ni musifu Mungu wetu ariko Imana ariko Mana uko tuzokugira ntiwumva ivyo urimo urumva nawe ishira aho hantu muri yo ka jeje nyese ndiko ndabitahura wishire muri yo ka wishire muri yo atmosphere muri uwo mwuka wari aho ngaho wishire mu imitekerereze nari mfite urumva sinari kumva ko ari ibintu birengeye conscience birenze ubwenge bwanje ankora hano no kuboko kuburyo agira utyo arisa kwanza munyuma afata agakota kagufi arasatura arisa arambwira ngo itegereze yegura gutya arambwira ngo itegereze mu nda yawe uko mu nda abantu baraharibitse sanga nararibitse birenze narushine nkaza numva amarira ndavuga ngo isuku niko narimeze Yesu ugira imbabazi yataza nari kuba meze gute urirebye Imana ni nyembabazi ndabireba nuvuga ubwenge buratakaye Imana iramfasha irankomeza arambwira ngo itegereze ndamubwira ngo wonye iki ari kumbaza wonye iki ndamubwira ati mbonye amara yononekaye niyo ndi kubona kambaza gatatu ubwo ngo ndwahise bafundura caga isani arambwira ngo ubonye ko ndabona amara aha ngaha
n'ibindi bintu zo mu nda byose bizari muri ico gisahani aracomora yamara yose yakuramwe arakatagura arambika kuri ca gitemeni afata yandi ashiramo arambwira ngo ubonye iki mbonye ushiramwe amara mashi nkuyemwe yanduye ashize hari ikindi cyose ari kwambaza gatatu mu nyuma nibwo amaze gushiramwe arambwira ngo utegereze ubwo uzovuga ibyo wabonye mu nyuma afata ukuboko agira gutya arisa mu ndanje amafatana n'umunyina singira inkovu singira n'agasharature hamasubira no kwakundi ari hameze kandi mu nda ntihakujya mu nda ubu nyine no gitubore nkanga twinshi tw'imitsima no izamwe ikesi ya fanta Yesu nagize kurya neza ugiye kunyakira ngo ugiye kunjanye nko mu kabari ni fanta 24 n'imishito nka 30 y'inyama anenku apana ngo bijye nta kintu nakimutajya kabikita haba nico ntorya ico ndarabona ariko ibindi bintu zose nimzo abantu bataza barya njenza muri kuno bijye ntako byongira Yesu sinza ngwara munda kabandi n'inzoka nziza zishora ngo wumve ngo kororo ndazo singira kamibi singira stoma singira iki ndi mutaraga gusumba ndango meza la vasta nuko imana yo mwijuru ihabwa ishubahiro kuko ari nyemba basi kuko kuboko kwayo imana yakoze igitangaza imana irafasha ndakira uwo munsi mwijoro rya kane no turataramana nawe ugitangaza aho nanezerewe ndababaza tese none kuva ngo mente se gutya mu njanye arambwira ngo cyatumye utarapfuye nuko ari vyugikora iyo dukwendera kugutwara cyaga baye kimeme ubarapfuye ndamubaza kumbe cyaga nabaye kimeme mwari muhari tuburya twari duhari mwari kumbone ati twari duhari tinukuvuga ngo hari vyugikora niyo mpamvu tutokwisha impamvu utagwibukavu nuko ari vyugikora ndasinda tino kujana ntibikunda ndababaje twarataramanye guhera saa 6 tugeza saa 10 za nijoro nabo batubwira ati tugiye kugenda mu nyuma baragenda iminota 5 ishize yamatana ngo pwi kuma dusigara mu cijima muri zo va umwijima utabahandi yantu ni mu kibiririya haba umwijima utabahandi yantu batsa amatara barangaragura twatubona gusa amaraso gusa munda ntanga ikomere bakazakubita nti hakurya rekada tahahanje n'imana iryo joro ikora igitangaza mu gatondo bakazabuza uko bangaragura sintu nibiki imana mwijuru ikora igitangaza nuko imana yakijije mbona imana muri ubwo buryo imana irantabara intabara ntacinciye ntari mwiza cyane ntari uw'agaciro ariko hari cyo yandangije mu jewe ntazi n'ubu ntarumva impamvu imana yangira ubwo buntu kuvuga nkize ubumuga inkize kubika imeme inkize isumu imbe mu buzima bwanje kuva nabaho nibake maze kumva imana ikorewe n'ibyo bintu imana irakiza ndakira rero bari kudukurikirana nuko imana yakije ndabonye imana muri ubwo buryo imana y'umukirigira imbabazi irakiza ubu ndi muzima ndi mutaraga rero wowe ufite ikibazo runaka ntazi uzi kikuremerereye wowe uryamye ku gisasiro ntazi uryamyeho kikibazo runaka kikugoye ariko reka nkubwire ko yasari inyishu abishoboye wowe ubuze umwana wowe ubuze akazi wowe bakwirukanye mu nzu wowe ubukene bwagukubise wowe ugwaye mu bitaro uryamye ahantu runaka wowe ufite indwara yakugoye ariko reka nkubwire ko Yesu abishoboye kandi izo byose azobirangiza igitondo kimwe impamvu bikugoye nubwo isaha y'Imana itarashika impamvu kiyawurira nuko Imana isaha y'Imana itarashika impamvu kiyawurira impamvu kiyawubona ko nta mana ukabona ko ntaki nubwo isaha y'Imana itarashika ariko isaha y'Imana nigera igitondo kimwe umugoroba umwe ntazi cyangwa se umunsi umwe tutazi Imana izagutabara rero wowe ugwaye wowe ufite ikibazo runaka ntazi ariko reka ngusabe ngo aho wumva ufite ikibazo runaka washira umutima wawe watunge ubwo Imana ngo Mana nkoretse iki ngiki ubwo wagire mwene data ko fineza ubwo wagire mwene data neza naje Mana unyibuke muri no mugoroba cyangwa se muri iki gitondo cyangwa se no munsi wowe uri mukurara wisegwa inkokora wowe uri mukurarurira wowe uri mukumva gahinda kenshi ariko reka nkubwire ko yasari inyishu reka dusenge Imana ubwira Imana ngo Mana nkweretse kino kintu ntabare unsure Imana no muje kugire neza ahari Imana no mwijuru yobara no munsi kugira ngo Imana kugire neza Mana nyiri bihe
Imana izugira neza, Imana igitangaza, Imana yuzuye ubuntu bwawe n'imbabazi. Waravuze ngo Mana ubwirwa neza n'imbabazi zawe ngo bizotwama iteka ryose Mana. Sabiye badukurikirana muno mwanya, sabiye data Mana bene data baremerewe, ho bari umuntu ugwaye, ho bari umuntu uremera n'ikibazo runaka, ariko noza utabara niwe nyishu, niwe uzugira neza. Imana nyiribihe, Imana izugira neza, des anti des alavarier. Mana ndakwinginze ngo utabara abaremerewe. Niwe nyishu papa, niwe nyiribihe, niwe uzi data Mana twibwira, niwe uzi data Mana dutekereza, niwe uzi bitugoye, kandi niwe uzi data Mana iherezo ryabyo ubirangize kuko uri Imana ikomeye kandi ugitangaza. Data we ukore igitangazo n'umugoroba cyangwa se kino gitondo, usura abagaragu bawe umwe wese hari muremerereye. Mana data Mana uhakore, urambura ikiganza cyawe cy'uburyo Mana, urambura ikiganza cyawe cy'uburyo, urambura data Mana ukuboko kwa ubuzima bwa bene data, urambura ikiganza cyawe cy'uburyo kuri mwene data uremerewe, urambura ikiganza cyawe cy'uburyo Mana kuri mwene data urushe, urambura ikiganza cyawe cy'uburyo kuri mwene data uri mu kurarurira, urambura ikiganza cy'uburyo kuri mwene data urwaye, urambura ikiganza cy'uburyo mwene data wabuze urubyaro rubone, urambura ikiganza kuri mwene data wabuze data Mana akaza kabone. Imbaraga z'Imana zindura kuno mugoroba, imiryango yananiranye Mana data Mana, urambura ikiganza cyawe data Mana kugira ngo ije ku murongo, amakanisa yananiranye data Mana, urambura ikiganza cyawe data Mana cy'uburyo, amashengero data Mana aje mu buryo buri kimwe cyose data Mana ugire neza kandi ubigaragaze. Abura data Mana n'imyatsi turamaganye mu izina rya Yesu, urambura ikiganza cyawe data Mana cy'uburyo data Mana kugira ngo atabagwe. Ufite data Mana ikibazo data Mana cy'ibintu byaboshwe, ndayibohoye mu izina rya Yesu Kristo, urambura ikiganza cyawe data Mana kugira ngo data Mana ubibohore kuko uri Imana ikomeye. Dusenza makeya amenshi adora umuntu ni mu izina rya data n'ingwana n'umwuka wera, amen.